Kita ada balik di bus karena kita lagi nungguin, kita pengen OTW kan? Kita pengen ngapain ya? Masuk angin kali itu, gue juga gitu lagi. Jadi sekarang kita kencang. Jadi sekarang kita udah selesai di Tangkuban Perahu, terus kita abis ini mau OTW ke Ciwok. Pengen makan apa ya? Kita mau makan burger, pip. Makan burger, pip. Pip, burger apa ya? Nggak fokus. Dadah. Aku bahagia. Diam dong, mau tidur. I keep on searching for the words I wanna say. I'm hitting the bottle like a younger Hemingway. You're the something, am I interrupting? It looks like you wanna leave, for sure there is a way. I say you, me, dishes, plates and rollerblades. She says okay, anything to get away. We yell 5-4, yes we really have to go. We're gonna get out of here, I'm gonna get us out of here. I'm gonna get us out of here. Di Ciamplas. Lagi di Ciamplas. Ini baru ya? Iya baru. Nginjek. Lu masih nggak denger apa? Gue juga sebelah. Gue berkatan banget sumpah. Udah puas gue. Kita mau ngapain? Kita lihat nanti. Boker. Yuk. Berapaan? Nyari. Udah, balik. Yogurt, strawberry, sama buah-buahan. Mana? Nggak usah. Oh itu dia. Gue mikir gue liat dulu, ternyata gue di sana. Lucu banget packagingnya, gue suka deh. Kayak hitam kuning gitu. Kenapa nggak pada duduk dah? Oh my god. Nggak fokus. Apa? Ada Sherty di dalam. Ada kok catat di sini. Kamu nggak mau lihat sam? Kalau lihat samnya kan sana aja. Gue pengen bawa pendukinnya tuh kalau yang nggak permen tuh sushi soalnya kayak keren gitu. Apa pendukinnya ya? Iya. Susah, mau beli nggak? Mau beli apa lu?
Fani mana? Gue ngaca nih ya. Berarti orang Ini enak kok. Lebih murah daripada Catem.